Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, nibwo bana natwe migano dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentaire mu ngeri ziba zigiye zitandukanye. Gahunda yo guca imyuga bitujuje ubuziranenge irakomeje. Ubu turere tugezweho tukaba uturere twa Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba n'akarere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba ku itariki ya 17 z'uku kwezi turimo hamenywe inzoga zifite agaciro ka miliyoni 38 z'amafaranga y'u Rwanda. Sawa gusa kandi kuko no mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba no hamenye inzoga zakorwaga mu isabune. Ubundi ibi byatangiye ubwo ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro bwagaragazaga ko mu minsi 8 ishize hafashwe ndetse hanamenywa litiro z'inzoga zirenga ibihumbi 17 zirimo inzoga zakorwaga hifashishijwe isabune. Mu nzoga zamenywe harimo litiro ibihumbi 16 byitwaga Ifeza yakorerwaga mu murenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Ubugenzuzi bwasanze yengwa hifashishijwe ikinyabutabire cya Pakima kitemewe, mu gihe izindi zamenywe zirimo yitwa Susuruka na Huguka zo mu murenge wa Murunda mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba, zo zikaba zarengwaga hifashishijwe isabune. Barakagenda na Sylvestre washinze uruganda adafite uruhushya rukora inzoga yitwa Susuruka na Huguka yasanzwe akoresha ibikoresho bitemewe kandi bitujuje ubuziranenge birimo amacupa ya plastike yatoragurwaga nyuma yo kuyavanamo imitobe igiye itandukanye. Uyu we akaba yaraciwe amande angana na miliyoni zirenga 11 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu byo yafatanywe ku itariki ya 16 Ugushyingo umwaka 2025 harimo amacupa 20 ya plastike yashyirwagamo inzoga, amakesi 19 yararimo inzoga n'amajerekani 12 y'inzoga, byose bimwe bikaba bibarirwa muri litiro zirenga igihumbi. Muri Uganda rwa Barakagenda na Sylvestre kandi hanasanzwe umwanda ukabije gukoresha ibinyabutabire bitemewe birimo isabune. Yasanzwe kandi anakoresha ibirango bigaragaza ko akorera mu karere ka Karongi kandi akorera mu karere ka Rutsiro. Ku itariki ya 8 Ugushyingo umwaka 2025 nabwo mu murenge wa Kivumu mu kagari ka Bunyunju mu mudugudu wa Minga mu karere ka Rutsiro no hakozwe ubugenzuzi bw'isuku ku buziranenge busanga uruganda rudafite ibyangombwa rwenga ikinyobwa cyitwa Ifeza narwo rufite ibibazo bitandukanye. Uru ruganda rwa Ifeza rwahise rufungwa by'agateganyo kugeza runogeje uburyo bw'isuku ndetse na litiro z'inzoga zisaga 16 ziramena, zirimo izari zikiri gukorwa n'izindi zari zamaze gufungwa mu macupa zitegerejwe kujyana ku isoko. Abarushinze baciwe amande angana na miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda kubera gukora bitari mu ruhushya bahawe n'ibihumbi 500 kubera umwanda no gukoresha ibinyabutabire bitemewe. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Uwizeyimana Emmanuel yabwiye itangazamakuru ko ubugenzuzi buri gukorwa na ubunararibonye kugira ngo abafite inganda ntibakomeze kwangiza ubuzima bw'abaturage. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Rutsiro ushinzwe iterambere ry'ubukungu yanasabye kandi abatekereza gushinga inganda rwihishwa kubivamo bakirinde ibihombo n'ibindi byago byabateza kuko iyo bafashwe bikamenwa bahomba bagahombya n'igihugu. No mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba ho ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza ku bufatanye na polisi y'u Rwanda n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ku bufatanye n'abaturage bamenye inzoga zifite agaciro ka miliyoni 38 z'amafaranga y'u Rwanda. Izi nzoga zamenywe zakorwaga n'uruganda rwitwa Agasusuruko Tangawizi Limited ku itariki ya 17 Ugushyingo umwaka 2025 mu murenge wa Mukarange nyuma yuko hakozwe ubugenzuzi kagaragara ko hengerwagamo ibinyabutabire byangiza ubuzima bw'abaturage. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemanzi Jean Bosco yavuze ko impamvu yo kumena izi nzoga ishingiye ku bugenzuzi bwakozwe bureba niba inganda zibikora zishingiye ku mabwiriza ngengamategeko basanga hari ibinyabutabire byangiza ubuzima bw'abaturage byongewemo. Nyuma yo kumena izi nzoga uruganda rw'Agasusuruko rwengaga narwo rukaba rwarahise rufungwa. Nibyo reka ngushimire wanye nanjye kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma. Niba rugambira igeze kuri Initalk Rwanda ugakunda ibyo dukora nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya natwe ibiganiro n'amakuru tubakorera umunsi ku munsi bigaruka mu ngeri ziba zigiye zitandukanye. Reka babwire ngo kigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.